Ni Aikari kuma matura matiganite guku Rumuruti makuite mathigi hamwe na ibandiko iri njira imwe ya kuonania marakara mao aria maumanite na wigwatiri wa icunji cia migunda ya muingi ni andu kiumbe undu uria utamakenetie. Aikari aya maugite kiria kiramarakaria muno ni kurugamio kwa mapu ire ya ugai wa buroti tauni-ini ino, makiuga thutha wa kuruta wira muritu wa gubanga uria tauni ino ibatie guikara ni kweyumiriria andu na magithii igoti-ini gutetia ugai uyu. Turakaritio muno ni mabwenyenya acio mathiite igoti-ini ni undu wa wendi wao na ni kuia maraia open space. Tutire na bara nao. National Arts Commission ni yuge kana ni open space, no turahoya igoti release spatial plan. Rita wira wa spatial planning uria kubanga Rumuruti guikara tukarubangira miaka iri tukaruta wira munene muno tuturaga kuria twika public participation ginya thirikari igetikira tukaiguithaniria na tukaprove nyamu ati ni njega na ikahituka thutha wa guikara ngathi kucigana no gathikiriria ati kwi mundu ningi wa thigoti-ini ati kuga ati heko ati ni ekurugamia nyamu iyo tondu ga space gake itwekana na tukirora muno twatwiria ithuĩ twatwiria biũ uria mapwira uka ka space kau hiyo ni open space. Hatutakubali tena sisi kunyanyaswa na watu wachache. Wale wanyakuzi wachache wamegrab machamba ya umma, tafadhali warejeshe mara moja. Aikari aya aria marurunganite nginyagia wabici-ini cia nene ya thirikari guku maugite ndeto ici ni icungiriirie tauni ino kwaga gutherema na uguo makarigicerio ni githaka kinene kiria ni ugwati miturire-ini yao. Na ithwe wendi witu ni gukure tweherie ithaka nigetha tukigia ona tari uguo tari kutuma procession-ini ri ni muona ni ndoro theri koro kundu kuu ni kugaetwo gukaheo andu acio ni mangiriheire tiri mbeca icio nicio tungihuthira gukuria Rumuruti itu. This is the county headquarters na kuyurite ithaka nginya security gutikiri. Marendekithia ministry ya migunda hamwe na honge ingi cia uthuthuria cietikire kuingirira ndeto ino niguo mamateithie kunina ngucanio ino. Sasa matarajio yetu, tumekuja hapa tumepresent petition, malalamiko yetu tumepeana kwa Deputy County Commissioner na ofisi zote za serikali ambao zinahusika. County Government of Laikipia, governor mwenyewe, tumepeana kwa NLC, National Land Commission, hao ndio wenye kushikilia ardhi yote ya umma. Tumepeana kwa DCI kwa sababu cases nyingi sana zimelala hapa. Mwena-ini wake munini wa kamishina gicigo-ini giki Hezron Nambere augite ni magutacukia ikinya ria watho niguo kunina ngucanio ino. If there is any public land that is available, it should be left for public use only. That's our desire and that's our prayer. So if anybody infringes on public land, I think the law is clear. Itanya aria muingi ni ati mateta mao ni magukorwo magithikiririo niguo gukuria tauni ino riria nirio itanya riao. Handu-ini ya Kameme TV kuma Rumuruti thiini wa kaunti ya Laikipia, ni na njitagwo Francis Mwangi wa wira.